bakwiba kule milongo uniba mlolo walelo tuitwa disha tudi mulubanga bakabula mbere bakanyanga Silvestre Ilungu kamba vutifuya magere lawo musangi shaba bonso basombera balwisha disama ya COVID-19 munga mali songa geto wakakula chilumbu cha tulasa prensa mbuisha Ufumazi mwingi pendo kasaki meneka kulambeki Silvestre Ilungu kamba mutu mjamafu kumaka mjini mwana mteketa mwisho wakashupumpu mpochi jimbo cha abini bichi ni makumi ya bichi Muyuki vumika la mwaki jilani muyuki la nganani kasungaria ukomeke la jilo kasi jabu kitana kwa kishka coronavirus bikuwa kwanaka almopa angatika ajimika la atengela Muyuki vumika musangi jibo meni mwemeke la nyambi ya buku bili Gilbert Kankonde yeye vumika la nufili kwa polo kwa muyuki vumika la mwenshi kwa bulongo jibo amene mwakundu kwa seni bikuwa kwanaka almopa angatika mmushindu kai ujukengela kwenye kwa kipingana jakulasa mkongo demokratike mwakumani kwa seni bige nkwele manga chile na utwishi munda mwatulasa kutwajilaja mafuku asa tutoni mwezi wa chumu mwanashika shibutu nache shinu kwa njitu kujikala tulasa ni chakupingana kutwajila nukilasa itunu kututumbuka alitoa bifulo bia masanga Borka biga lukuvishi bitamba se mwija mafuku jiku ya mwezi wa chumu wamashika ki wikala ni malonga ni chakutoa jisha ani kuribu ngombo washimo chimuku cha bibili biji ni makumi abiji kakwa kwa kalipi tangila baba tulasa ya kuishi bwe waba nungu bika chakutoa jisha tulasa tuwabu mwija mafuku wasa tuwa mwezi wa chimu wamashika ewe nungu nanga awa bashimo cha nshikishulu kishimu chisambongo cha kuishi mchumu chisambongo cha chika jiba nchakulu kibarukai baba tankukuli musosi wama nunga luutangila mankenda ni jibu ataja tulamba tokukanga kwa juu na pamishiku na shibu bika laba kaunulajila wa mikimu sikupere mshibu bika la kumpala kadibi kengela kuwa bijila kuwa tatandelu nungu wa coronavirus. Mena watu lastu bagine ntulastu aminumi ya bianza wili bakonga uvenda mufila kabana matuko katulasa prensa mbole tumfuisha mshibu limaku. Ukarana baruku njakowa munga na tabu kushajika jitu mjikala bana balongi nchakupinga na mutulasa na ababa chijumu chanjikishilu kutoa jijilamu kalasa kisamu mukakwishi ni kalasa kisamu mukakulu nijikala jimo jamafuku asatu au mwezi wa chumu mwana shikashilimu cha abili bijime makumi abiji wajiba mwanutatu kususi makumi asatu nikala bana nichakupinga na mukalasa kabana matuku katikikala kalomolo ni bitambo chijimu cha abili bijimu chitema abili bijime makumi abiji bamba chijimu chisambongo cha kuishi ba chijimu chisambongo cha kulu Ndiga chakupinga na malonga abu nikozi mapetambula bataji milioni shimbusha mina kujuwili bakonga mkongoleshi wa chibamaleshi kumwenye chimbo chichenda Didier Budimbo Bulano chukujibika kujubwa matuku makumi asatu Kutuwa jisho ya mafuku asatu wa chimu Wamashika toni ja matuku asatu wa mwezi wa mujila mtonodo Mwita kuchakoya mwombo Wa jensi ja mateta ambula bataji Jensi ja mateta kuishi anitena fepe Bokoto kutatanibokesha coronavirus Mene Ujidi chakwa apanya, jipa jabit bifila, kuji nuna baza animono kwa fungwa jitunga, wila mdouka ngapa juru ni pamishuku, wabanya mtu lasa tonso, fikara bana ni chakupinga bwa malonga. Muka lasa kama mbeo sangi jubu bana jubu ni batanu, bwa ntante yikaloku, bwa kukulanga na kutatanda, bwa kishi ka coronavirus. Mkutiba shijabana, bibe shija chibanjilu, chakulasa, Bushachike kumana chikufijibu mukiba shilakase balongo ni batamu kushakira mwinshi chikala bulongo juba malonga mukongo democratic Kinumyanda abamu mpushishasha bachibamu liko kuja kwase kachafu malito mwakole kwa yumusheje ya mikalo ya chirumu cha isama ya coronavirus ndo malito ya democratic bana badiso ni mambo nanga bena banemeka bimenye ni bonsi bifida dili mwako wekela bantu isame kiba di commissaire provincial wa bampushi general Silvano Kasongo wakati mpala mujimu bitu ajeneni waja mabidi ya mfukuma ya bilimwanda mkulu mwisi na wewe wadejise mtu yosu ni chakufu wala kalamba kadika jikabuli uli ngumishiku mutuma mpurushi yosu mchimena chakisha sabu wakumana mwakotangira mwakosu badikaba indi kalamba kakushika uli ngumishiku wani kadikuba veta bakena mwako veta ikulu vijaniyoka ulile jese disame jidi kubuleli lakini dijika hika lani bimenyi webi ulile jese Mbimba kula takalamba kama bulele kingu karata mushimu ali karata kulibo kunashi mbimba kula takujuri ni mushimu wakumana makubeli sambe niabe ya disamba kena ibantu wa mbasamba kena wale ni wasebateka maya ndio kubyanza de tulambe tubantu bayibabwena mu niabe ya disamba kena bikana tulambe tujiko mushu yabo
wakuva ya tuna kila mbetu mbipa kwa voilà no kumishumushu na shemeba ya masambira wadani bisanyi bibitega mitoi wadani bwase kabiri wakumveka mtu pata bisanyi bibitega mitoi ya maisha bambulishi bede sumbianzambi anabi bimene kulimbula mataji tuli makufubwela masambira kinome cha meno wapanda njira mukada mafredi kita mupenda mwe mutitabi nula mchimena cha Kinshasa mukeza mchini tungu jaitumana Chingaji wakutindana na mbadi kadila mungu wakamu pabio wa chike ya mungu kitabu nula mchimena cha Kinshasa ani mama yemu mulimu wakata mudimu wadifina zili kwa badi ya mubidi nekudinzubu wadipandila kiba dichimune chia mwenye kila nyanda mpanda jila Fredi kita mwe wakupandila mulimu kwa tabu di fondation kadima bokote kamchezedi dipana bikedi kima likukademu kamini wakushadila chimwembe chiamena Fredi kita wai patwa mpanda ni mifumu ya sima bomilimu yende itunu bayikumpala wabala ibwase matu wabina vimena bakupatwa mpanda kabidi nikuwa bubitu bikala kukademu makufila webi tuwasamida wakupatwa mpanda ni wasangi wa mulimu lipakwata wabana balituma ni amanisha biamunye kudi balikumutu kwenda wabukademu kutwa mpanda buwalu mulimu wakalolu mufili wange ni mfumu walitunga mwemikile milimu yonsu yali bakula ditunga mukanya Daniel Muteba mushindikile kudi rock dibwe kambilo bamuja shadi concert mabaka yubenza musite kindogo mwabuli kubenza kwa kwasa nzulu tokunga bibangu ya tano ya bantu kulala nzulu ya kana ya chitelo bwa rock dibwe walejise mwaba mwaka na ulimu wa bantu kusomba kupetaka pepela kakana kokumana bilibita mulili wabo uti ulomba kudi bokale kubalito kwa benza mabusu makwenza kwa le bakati mwene mwabeu bafanda njila bela mai bela nzembo bwa bantu bikana makwasa nzubi ya mwabeu bantu basomba byakana walo bika bilibwa balifina bwa bilimwa la meji bikana makukumbana meli makula kudi rock dibwe kudi mwanza bwase mwabe mu beje mulimbula matali bwa kwasa nzubwe basa nzubi ya somu bantu basomba bikala mwabwa kanemu mwabwa chitelu mwabwa libatu mwusomba kubili kushaka bebe byakana zubili miteka kili miteka wa bantu zubili basa kabili basa kwa kusumisha kali mbasa kwa kufesha bantu zubili yakana ili bantu mwakala basomba bikala kabili bikala bebe byakana Muvena wa province wa Utwele mukanya Christophe Basayane Mupenda mwakidila matubashalia bintu bya mulimu ku lokalite wa Bo kontenena makumi abininayi ya bya mulimu bili makwasana bi nzubya bilongolera ku ntoko ya mu wacha ni muisiro nzubya nkila anye mwabuli kupenza péage ku Bo niko salisa kwa kudiba bena mukala wa province ne bena milimu ya bukubi ibadi msalatere ba territoire wa wacha ni wa faraje babatu langa mwina mwabeo kama ni bantu bonsu ba mochimenga chia woto ele mu province wa woto ele batu langa ko bena mu province wa Isiro batu langa wa chimba kuma na se bitu bili bape dedi mu kwa kajia bitu bya bola bibidebi province wa woto ele kama ni bena ku Isiro wale ni wane Ituri uliba na makupeta bitu ya nstomu bili kwa kajia na bi mwina mwabeo ditante ya Bo dili kenela péage ya patula mfolanga ya busho limu kwanza na milimu muvelo wagaleji wenda mwaneno wa mulimu wakupata mulimu wakwakacha mine bya bei biwuli sangu liposi kumwabe wase nibikale benze mulimu yakana kudi muveleo Christophe Basayane mulimu wenza wase province wa Utwele amama kwa kumpala kalasa kaliwa shama dijani nyanda mu ntanda mo kabuka chika mboto mulimu cha Kinshasa prince mboto vuja mbabe anganachi Boi mombo kumalonga ava manga matuku atanu bora kuboka chibamu chimu ni bomekele mwade jimwada chicha mumu yuwa kusangi mchimalo chini kucha Fonds National de Promotion et de Services mchuko so FNPSS tumashi bwase mbapeta malonga makumana bilo libitanila jimwanga la jaja mumu kutojimu jama fukuma kumebijina naye amwejwa kushipunkungu upira na menga ewewu mtumu neka ujumika na mwejibwa mbwa malonga nuko mungu kwa kaisha kwa shilo mujimu muka shinga chimwabu byakaje kumbala kwa mulongo cyo chimchimano shinu cha FNPSS nyina baza Aline Mirimo Kabesti yeye unungu ujumika na mulongoji wa chibambo chibole mwe taski bwa mazo penta kulibafidi ba malonga nungu
mukipa shilakani nkwashika mwakana wa mujimu jimwaji jamumu jikale chakana munda mwashimamelo shishi jimwe kala udombola ne bwamwane muna utangila jimwana shi jamu bilombe shila shitu mukibu wa malu achukonde shingu yubike njima njukumana jikale kuji bakwachi ba mujimu ba mukumbani ewewu mbwa kwa shimwana wa mujimu ni jakaja nanga shibikala babikila se mulukilu wa nyanda mukashika chimwabu abakozi bapita mama nyanuku ibika chakwa tegele mushenzi mu kumbanyeru ngo kumu mushindo kukumaja imonyanda ifika ibika na kuto ni nanga ngwasho mu mujumwa kana mumujumu wa mbula mataji adete mumani muchukos action Denise Chilombo bafabo ni ababalunda ba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bafabenda mu tumujuma cha Kinshasa mwe mu centre wa Leki Mbangu wa kumuna makufila bintu bibya kuli kubanali bisameli ya COVID-19 kende akabukusegenda vukachi bari kubaleja muri ko kwata mulimu muntu ulikiru wadidusha lisama ya COVID-19 mu centre bari muri kitaji nene la mujuma cha Kinshasa mu mama yenu mwakuvubenda muri kitaji elo la Kintambo bari kabiri kutomakasa nyaboshira mane vubenda bwa kwikushia bintu bibeni numana bibenda nabi bwa kwekufesha bantu badi babedi ni bakwachi ni bonde bali mu kitaji wa mwana mwakwe kuli isamedi dia COVID-19 karimu tunajua milimu ya ABT waikushikisha lutrenda musantro Leki Mbangu ye mkalengi giera Victor washikili mu centre Leki Mbangu muvime kumwana bali mabali kulisekeko ni kamwenda bianda litofu dimo ni labele mabali kulisekeko umba towajenelos matala bukule kwa mampa misangi maluvu ansubadi ni bitu bya kuli kishilangana mwenda nabi wakulesha bango wetu bali kulisekeko waleji wase disama ya COVID-19 famili kutulilwange ishebikola kwa ndimo makumuka mwenda malitunga dietu mugina dia ina banza Denise ya kelu Tshisekedi ki muvimwanza ni bitwebi wa bifika kudi babeji ni bale mabali musa trawani kimbangu ni bakwa chibamili mbele kwa temili mpitaji bakena bakupeteli kwa chedi wa myanda imono makuya kumpane disama ili mwana makumuka mwenda malitunga dietu uwetisama libomu subakuli sekeko kwa ndubiaka na kwa kumanane kwa chiwangu wa mulimu uvua mwakani bamana kukanga mpwilo wa mwenjo wa mundu misatu bachi wita bali mu chinama cha Kinshasa balombara kudinda banza aliete wa mu chikwita musungula mufuna watanyi lwendo lwa kwenda kukumbula bakamumona bakamusungula kamwenda ngayenda mwenda bachi wita bakwa ba mu chinama cha Kinshasa mu di Flora Lebe Paul Balenza Romanesini Kululu ne Mangai benda bayi kwa kumalabu mushindu di njine yonse munyango mukomina kasabu mukomina bandalungu mukomina wa kalamu byusumbi nyanguka bayi kumwana musesu wa Sosa Université Elengesa Bongolo Kimwenza Liberation Lando Ngiringiri Sayo Musoni Manifeste ni kwit ne kikwit ni sesu fe nyanguka basu ulaba bamunyi mudi mbuwa inyanga musesu wa Musoni ni musesu wa Matondo bamunyi se twape chushindu watoto kuveta bya kufila twagwela mpwiri wa mwanzo chitema tukufesha bachi kwita mulimu mwakwebe cyo kuganira kwa litu ngo mwana makuru mwana litu ya kumude batemba monyise ili bikenela kuke bamushindwa kujigije kirungu cya bakuruna mu misefieto wa mwanzo chitema to muri chima kupesha bene mu Assemblée nationale bwa pakana makokula kirungu cya bendito boso basomera babisha ngo sabishiko munda malito mujete babisha bonze bibonso babatwira ane babu kumpa babaka munakamba bakuleja wakonga chilo mulimu ni kansonga songa kamwenda kamunga chuma milimu ngula mataji toni lelo kulipa mabana balitunga bangata mfalama litunga ku FPI Fond de Promotion Industrielle ya disomba toni lelo kima jamfranga ito kuvodi chinga dia bukamalonzo benza kwa seba ya kwanza bili kudi bana balitunga dia komonde mlatini cha kuja kumukuta lelo buli ya buliveni bana balitunga bajaja chini bena tunga ya komonde mlatini babeta kanto na chaka makabulimiye keba ni ngoba lomba buli fumali tunga kwa se enza lunkete lukete lune nalo abakwata abakonso banga tamfulanga ditunga ni baya kwenze majimi baya kwenze mishin ni mishila ngana kama ibenge chintu kama ibai pinga cha babakena bakufita kutubaji bimana kutubaji balumulula bamuna bakufinga cha mfulanga yi ikwata muri munda malitunga da kongo muratike abe makola kudi baweto abe basaka sumbuka belo sudesivi badi batangira kiresha dia ngosamishi kuni nyanda ni ya mwenda munda malitunga dietu umbakula kupaka baka mulaka amba ditunga dale bokoya mungu
lumu wa dimension ya Fortunati kubianza ligu dia Stewart kama mwamba ni bena Langue Nationale TV riba mashabu subalunde bale mbanyana bwase mala bwaja msatama tumya binichite no mwanjutu nawewu kidi chita ya Stewart kama mwamba chibatuka mu vitaji lwa bashinoa